Hoi anora kia pā tō hia atu te tatau o te whare hā kina i naia nei. Kua tohua a Liam Messam o Tūhoe rawa ko Craig Clark o Taranaki. Hei kai hautu takirua i te kaparangatira mō tēnei tau. Hei tā te kai o ko matua a Dave Rennie he mea pai kia riro mā ngā tāngata e rua te kaparangatira e arahi. I nā rā hoki he whakataetai roa, he whakataetai papatoi ake hoki kei mua i te aroaro. Ara, e rua te kaumā whā wiki. Exciting times having, a co-captain and, like I said before, having that core group of players leading from the front. Kei tāmaki makaurau nei, etahi o ngā whetū o te ao poipapa e whakaako ana, e whakapakari ana no hoki i te hunga kai ngā kau ki taua tākoro. Ko tahi rau e 50 tāra te utu ki ēnei tamariki kia whāngai hi ai rātou ki ngā mōhiotanga o ēnei mātanga rongonui no Amerika. Ko te hiahia ia, mā te hōtaka nei e mato ai te tipu o ngā pūkenga poipapa oroto o Aotearoa nei. Nā, kei te whakatangetange riaka ngā kapa waka ama o te motu kia eke ki ngā taumata i tēnei te rā tuatahi o te whakataetai waka ama o te motu. Hei tā tēnei mātanga waka ama, kua whanake ake te kounga o ngā kapa i tēnei tau. Pai te haere o Turanga Wāwai. Turanga Wāwai ahua tere a rātou wā. Ngā tamahuki mai Manukau, me ngā Cook Islands, tā rātou tīma. Ko rātou ngā mea tere rawa i tēnei wā mō ngā wā. Hoi nora ki te moana o piha me te rā tuatoru o te whakataetai eke ngaru o te motu. Hei tā ngā kai whakahaere ko ngā kai eke ngaru Māori kei te tihi o te whakataetai e te tiro whakararo iho ana i tēnei wā. Ko tētahi o rātou he rangatahi noiho. Tui ki tērā i reira tō mātou tangata a te he mara rauhihi e whai haere atu ana i ngā pitomata o te ao eke ngaru. Mai anō e nei tamata ne Māori o Piha e whakaheke ngaru ana. Most of the Māori boys from everywhere have got through, so yeah, it's sick. Like young Grons and Taranaki, just been ripping up lately, and it's like DK and all them on the longboards and stuff, so yes, strong Māori talent. Nā whai anō ko Waretini Wano rawa ko Elliot Pairata Reid kei mua i o rawa rōpu whakataetai. He tauira rawa o te toko maha o ngā Māori kei tēnei hā kinakina. It looks so fun today, I can't wait to get out there. I hiki ngaru au tēnei ato tino pai ngā ngaru. Koe nei te wātuatahi i te whātau kua tai te whakataetai nei, ki konei ki te moana kāinga o te tokorua nei. Aku ni pēr koea te tino take i hikaka ai rawa ki te whakataetai i tēnei whakataetai. Oh, it's good having in your home break because everyone knows that me, Elliot, and doing this at home spot. Tā hua nei ka tautoko hoki ngā tohu huarere ia rawa kia eke panuku. It's definitely an advantage, like I know this face like the back of my hand, so I could well be competing against Wari, but that could be quite funny, I think. Ahakoa he hoaraua i nānei hei te whiringa whakamutunga he pakanga kei te haere. It's heaps of locals like saying you better win and stuff, but yeah, I'd love to make them proud. Heoi mō ngā whānau o Piha, ahakoa ko wai, ko te mea nui me toa i tētahi o te haukāinga. Te he mararau hihi, te karere.